wawqimasi imaynalla kashanki noqa suti Lineto Rico Vélez ari yachachiyki kasaq ichari kay semana noqanchik qayarispa kasanchik chunka p'unchaykunasta maypitaq parlaspa kasun kay vida plena nisqamanta principios divinos niwanchik noqanchik allin saludniyuq kanapaq sumaqta kunandia parlarispa kasun maychus kay salud integral nisqamanta noqanchik allinta yachaspa kanchik tukuy onqoykunasniyuq kasanchik ichari runasqa waqaspa kasanku kay pachapi porque onqoyniyuq kanku sapa uqninku allinta kayta kawsay munanku sapa uq mask'aspa kasanku allin kawsayta imaynatan noqanchik mejorasuna astawan saludninchikta maychus kay estilo de vida saludable nisqa hinamantataq wakinkuna mask'anku porque onqoyniyuq kanku wakin allin kanankupaq wakin allin sumaq cuerpoyuq ichari rikukunankupaq pero tukuy munanchis libre kayta waqaykunasmanta chantapis sanos kanata entonces paykunaqa Diosninchikta palabranqa motivawanchik kunandia kay pachawanchik qallarinata allin kayta noqanchik cuerponchik ukhupi porque imaynachus cuerponchik ukhupi kasqa ajina kallanqataq espiritunchik niwanchik kay pachapi aska onqoykunas tiyan tukuypis onqoyniyuq kanchik ichari imarayku hamun onqoykunas noqanchikman nita munayki kayta onqoykunasqa hamun noqanchikman porque mana sumaqtachu alimentakunchik noqanchis akispa kanchik kay 8 remedios naturales nisqata maypitaq parlasawanchik yakumanta descansumanta chantapis ejercicio nisqamanta noqanchikqa allinta waqaychana tiyan yakuta sumaqta descansana tiyan ichari a veces trasnochakusanchik chantapis mana ruwasanchischu ejerciciota pero por lo menos sapa p'unchay puriachana tiyan chantapis noqanchikqa aire puro mask'ana tiyan maypichus q'umirpampaspega noqanchis chay aire puruta noqanchik y respirarina tiyan hinallataq munasqa wawqimasi parlay munayki maychus nutricionmanta sumaqta noqanchis mikhukuna tiyan chikllana tiyan imatachus noqanchis uqllasun mikhusun ichari chayrayku Dios niwanchik palabranpi kay Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nin ajinata ajinamanta tukuy ima qankuna ruwasqay mikhuykichis o uqllaykichis chayqa tukuy ima ruwasqaykichikta ruwaychis tata Diosta glorificanaykichispaq nispa ari chayrayku importante noqanchispaq chikllay munasqa wawqimasi y imachus allinta ruwanqa cuerpoyta alcohol, cigarro, droga chay allintachu ruwanqa manachu chayta piensana tiyan niraq kaykunasta mikhuykuspa hinallamantataq noqanchispis temperanciawan kana tiyan imaniyta munan kay equilibrio noqanchikqa a veces arrozllatapuni mikhuy munanchis o a veces noqanchik chikllanchis ashkata mikhuyta pero Dios niwanchik equilibriowan mikhuna tiyan imatapis ruwaptinchikqa equilibrio kanan tiyan ichapis noqanchispis allin yaku kan ichari tomaspa kanchik uqllanchik yakuta pero si noqanchik yakuyatapuni tomasun chayqa hisp'ayninchikpi lluqsimuspa kanqa maychus electrolitos ichari chaykunasta necesario cuerponchikpaq entonces imapis noqanchik ruwanaqa equilibriowan mikhunapaq uqllanapaq ejercicio ruwanapaq chantapis parlay munayki munasqa wawqimasi maychus confianza en Dios nisqamanta tata Diosninchikman tukuy confianzanchikta churana tiyan porque kay pachapiqa ashka onqoykunas tiyan ashka onqosqas kasanku creenku paykunaqa Diosman k'askapuyta entregakuyta sanuyayta pero ma cambiay munankuchu imatachus uqllasanku mikunku ichari ichapis noqanchikqa ashka grasayuqta ashka alcohol fumasanku sanuyaytataq munanku Diosninchik mana obrayatinqachu uq milagruta kawsaynikipi sichus qan mana cambiayki chay mikhusqaykita uqllasqaykita ruwasqaykita hinallataq niwanchik ichari si qankuna pichus sanuyaykichikña uq onqoymanta chayqa
testimonio vivo kaygichis pikunachus kunan tiempo clamas pakasangu sanoyaita. Niraj nogonchik urmaspa ongoymanqa prevenina tiyan. Importante prevención noganchispaqa. Mayqinchus chay recomendaciones ichari masca vaso yakustachus tomana, imorachus descansana, imatachus mikuna kay frutas verduras chay prevenciónqa. Si qamqa kasu ruwayki chayta chayqa, seguramente ongoyman urmayki ichari. Entonces munasqa hermano, noganchikpaq aswan importante prevenina. Asumasta chillana imatachus mikuna. Chanta noganchikqa librakuspa kasun ichapis ongoykunasmanta. Si gana tipayguiña ongoyta chayqa, seguramente munasqa wawqimasi testimonio kaygi runamasiykipaq. Willari qampis imaynata ashka importanciayo Diosman k'askay qallarinapaq cambiayta kawsayninchikta. Librakunapaq tukuy ongoykunasmanta. Chantapis yachanapaq, uyarinapaq, maychus kay principios de vida saludable nisqamanta. Kay 8 remedios naturaleza practicanapaq. Seguramente mana facilchu, ichari, a veces runasqa tendencia al mal niwanchik ichari, huchaman urmasqa kanchik, pero Diosmanta hapikuspaqa atipaspa kasun. Chayrayku munasqa wawqimasi, invitayki kunan kallpayuq, kusikuyniyuq sayarinaykita, kay p'unchaypi noqanchik uqyanata 8 vasos yakuta. Chayqa qallarispa kanqa, kunandia qallarispa kasun, maychus kay nuevo estilo de vida saludable nisqaqa. Hinamanta cuerpoyki agradecesonqa yakuta kay p'unchayqa tomanaykita. Mark'ayapachimuyki. Kay comentarios urapi qampis qillqamuyatiyki, escribimuyatiyki, mayqaychus kasan mañakuyniyki, ichapis sonqosqa kasayki. Noqayku Diosman mañakusayku. Qampaq, ongoyniykipaq, qillqamuspa kay sichus pedido de oración kapusuyki. Mark'ayapachimuyki Diospaq bendicionninwan qallarina kay p'unchaypi.